iz Pančeva. Primjena zakona o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektima kao i prema poslodavcima koji zapošljavaju radnike na crno počela je juče. Nad neregistrovanim delatnostima do sada se nije vršio inspekcijski nadzor, a novim zakonom osim redovnog nadzora vršit će se i uviđaj u stambenom prostoru. Proizvodnja tekstilnih proizvoda, prodaja hrane, stomatološka ordinacija ili frizerski salon u stanu primjeri su delatnosti koje se često obavljaju neregistrovano. Radu na crno staje se na put. Na udaru inspektora prvo će biti delatnosti kojima se direktno ugrožava zdravlje i bezbednost građana. Nije reč o tome da se uhvate recimo neki građani koji su na rubu egzistencije i snalaze se kako mogu i umeju i kada bi pokušali da urade, da registruju neku delatnost, pitanje je da li bi i te troškove pokrili, a kamoli i sve one koji posle prate ono što se radi. Uopšte nije o tome reč. Reč je o tome da ako neko proizvodi hranu, zakoni o bezbednosti hrane postoje zato da bismo bili sigurni da će naši građani samo konzumirati bezbednu hranu. Osim što ne plaćaju porez, neregistrovani subjekti ugrožavaju prava potrošača i predstavljaju nelojalnu konkurenciju legalnim privrednim subjektima. Po novom zakonu inspektori će imati pravo da uđu u stambeni prostor za koji postoji sumnja da je mesto na kom se obavlja neka neregistrovana delatnost. Ima puno toga što može da se radi u privatnim stambenim premisama, a što može i da ugrožava zdravlje građana ili njihovu bezbednost. Naravno da u tom slučaju vredi da se prođe kroz proceduru i administrativni trošak pribavljanja sudskog naloga. Zakon predviđa i bolju saradnju inspekcijskih službi. To znači da će inspektori koji su nadležni za jednu oblast moći da intervenišu u drugoj, ukoliko ustanove da u njoj postoji neka nepravilnost. Kazne za obavljanje neprijavljene delatnosti kreću se od 50.000 do 2 miliona dinara. Violeta Kojić, televizija Pink.